tondu mundurume enda guthathaira gutugirio gwitwo njamba gwitwo kihoti gwitwo kimenyi wa mothe kwirwo we niwe muthamaki we guku ati no gutiri ungi gutiri mundu ukihota ritwa ritiga we ora ikode maheni aingi manageria makaremu we no ukihota na ono rorare ho ariki gege we gutiri mundu ugora tawe na ni wonde kete nginya ni uthuthurite no kamenyeka we niwe na ni gutuite na ngona wamwira mundu macio ri so ora kwicigo cia kanu cigo cia kanu kama saji taruna haha ona hindi ogithie TV na hawe na mundu hey you are very smart uri na gina confidence urari horo wa real life kana movie ndiani horo wa riri uria mutumia ogira gwaku nyumba ri ona amba nginya gwitua atumia ni maugaga uguo rauga mundu mebati kwi ni tondu wa kumenyera ni mamye mahikire na makiganira ri monaga ni wigire kwa muthuri guka oho no matiramenya atiri ne kihoto kiao no wathi kwa ndogo ri bathe toka hau wambaga kwega nugira ndagita njika uguo uko mushiki wakire gwaku ni ndo ID mathi kwa ndogo kana kundu weru mweru ni megutoa agire mathamakaga agire mauta guthamara makinya kuu magaba ni mauta gubanga wira mwena ucio tondu wake so environment ni rehaga artificial ID yani itari ya kawaida itari yaho ya gutura no ne guikara ndigikara aikoro araina ID ona thie weru mugeni uragwa ndugitura tondu riri au thiku tondu wa kega taba afa mukuru tondu wa excitement tondu ni kindu kieru ona muthuri angirikia mucii na akome ona iringa igeni riboti no irukira tondu wa excitement tondu wa waganu ketwita tondu wa mecia ba mundu ni maganu so ne hota guthoreka mbica na thwa kiundu kingi riu agwetani riri oka ndagitari de wako mucii kihotaga no ndathie kameci kana njari ni kunu ni ngoragwo ndi njamba tondu wake mundu aharagirio wega mundu ni ogagiririo ngikane wa noti hende wigwa timu ya wene ngi home ciraga mubira ri niguo ate ina home advantage tondu wake tikiharo tofauti tondu ni mashabiki re meku kundu uko timu ni igagiririo kumenyera environment hiyo ni nega kirwo we mashabiki ugithi kuria goru-ini haria ona tena hinya wa gubunga waigo mashabiki wa ukokombe andike magoiria mashabiki maya watiga no wabunga ba wereko no wathi haria ukule mjumbe na warikia uhumbire urenda kuga muihurire waihu ni mataga ona ratumia mamenyere ha ona okorwo ni karumo ona kokereke na bara ne kaugiririo kanyamu ne karibanga wira kagugirio wega gwiryo gakinya haro akenda kwiganithio nako gakorora wira urenda kuga kungina kuo ne kugiririo na hotani nyoke hotana koresha kundu kuria kana gwatia wona mwikira bedroom mwikia oga embetaga tauru ginya na afu sume ha kidogo ndakuhubira muno wakiona vi shume okagera appetite no ronio muno ronio hanini ukona oka tarenda kehitha ukona nginya nenda ukurira kwa hey wende kwanja kuria ndorire kwa ni kunjuraga kagie you see ukamasaji igo ya mundurume uyu unoka no hotire aje kuga haya uguo ni hotaga ni andu matamenyaga ukaji kwitikia kuya na confidence ni motivation no nginya arume meta kwa huno nginya motivate urenda kuga arume ni aho ti kwega bũrũri muhiu bũrũri no ni kari arume muno na arume mangi aguthaiterwo mai guthairĩrwo mage gucokanĩrĩrio mai kumasajo igo yao on nginya kamwira gaciugo kamwira weri nyindi ndona mũndũ meta tatwirete twanatoka kuri beta